Cos'è il lato? No? Facci così. Ora, la mano data. Cos'è? No? Так, добре. Опа. Само. О, друга рука. И чувачи, бацим много тежък, malo nazad i krećemo. Ja nemam nikakvih rješenja. Kužiš glavu. Kuzaj? Nemam rješenja nikakvih. Samo stav. Učim se koristiti stav. A u stavu ima nešto. Teoma te igramo. Koje? Niži. Bliže ovdje. Tu, dolje, tu, kontrol. I sad može. Ok, to. E sad, tako, bravo. Dobro, da treba različiti. Opa. Ti si naredio. Sad ti napadaš desno. Ja, desno. Tu, Jumonji, sad ti napadaš drugo. Cos'è? Da. To, sì. So. To. Tako, bravo, vedi? Imaš istu stvar ponavljati. Sad. I sad. I ovako drugo. To. Sad.